Bismillahirrahmanirrahim. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne diyoruz biz işte bir işe başlarken Allah'ın ismiyle işe başlıyoruz. Hele bu iş hayırlı bir işse çok daha önemli. Sabah eve gelip evden çıkarken, akşam eve giderken, işe giderken, işten çıkarken ondan sonra hep Allah'ın ismiyle başlarız işimize. Dolayısıyla bu işe de Allah'ın ismiyle başlıyoruz inşallah. Значи иска да каже, че когато тръгваме на път, когато тръгваме за работа, нали, тръгваме да почваме деня с името на Аллах и така и да завършваме. И сега, тъй като случай пак почваме първо с името на Аллах. Evet, yani birkaç soru sorayım. İslam'ı hangi sebepten dolayı tercih ettiniz? Поради каква причина предпочиташ ислам? Може би така да се изразя, нали, да може и той да ме разбере чистотата. Не знам дали ще мога да го проведеш хубаво. Чистотата и Temizliğinden. може би силата и помощта, която съм получил от моите мюсюлмански приятели. Müslüman olan arkadaşlarımdan gördüğü destek, yardım. Peki İslam'la ilgili bir araştırmanız oldu mu? Hiç okudunuz mu? Ne okudunuz? İslam'la ilgili ne biliyorsunuz? Какво знаеш за исляма? Нещо чел ли си, разпитвал ли си, интересувал ли си се? Разбира се. Нали, като мисля за Каабето, нали, съм се интересувал, чел съм и Корана, аети, хадиси. Нали, как така да му кажа, да му проведеш в буквален смисъл на думата, много поучително. Ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Това, което каза сега, в превод е: аз съм свидетел, че освен Аллах няма друга сила. Ve yine ben şahitlik ederim ki И пак съм свидетел, Hz. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. че Хазрети Мухамед е на негов пророк и